Buka jana long APHLC atum son phok kemang pen kachisong asai kedeng. Aron rei pen urea ke jor aphan lang hin bepar ke claim atum pen ke khangdun. Dilai polis atum pen aron rei a hor care ke nepon long. Kardom pini ada Abirta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikta Abirta angton pen. Kedam tang busik ni pai ingko rapor ni anar lapor pai isia por pen bogajan SDO civil asai hema thengnolong all party hills leaders conference thihek pen APHLC bogajan LA constituency atung pen ghonta ke thom an dharna kang nipona Abirta nang pali. Abirta kelong dana tengki APHLC atum kaprek LA constituency long son pho kemang ason pena joksi labangso dharna bokajan LA constituency angkang aparman ing nipon lopusi pachinipon. Bangso dharna kang nipon along bokajan LA constituency amaipu Samson Tiron chunbang Rajesh Tiso dihin rumbang bapuram terang lapenan parta APHLC tiripi amaipu retired IASJI Qatar lapen APHLC along Arpukido kaprek constituency lapen women wing pen chitongdun. Bukajan LEC amaipu Samson Teron pen phirangke tumaphan kithan pon atengki. Karbianglong lapen di mahasa phan prabjin pen article 244A pachunangji. India Constitution along ketokpon 6 schedule aron paragraph 2 sub paragraph 7 along ketokpon inglong aso kalidera tumaphan Karbiang Autonomous Council pen Waterlease pen amen ing than ponangji. Ex Autonomous District pu ECI website along ke klang hama puthak alam ke tokpon puthot pa prai ponangji. Karbianglong lapen di Mahasau Autonomous District Panchayat Raj ke paman ponji pu ing ton ponangji. Lapen India government atum ason tin along ta 6 schedule aron nang ki pridun abang ing tonon lake APHLC atum pen ke mentu neta chedondun thekthei pusi ningje pon. Labang so dharna kang nialong bang pharo so se APHLC claim bang atum chetong dun si ing samjin pensi pachun pon. Implement pinangki. Lapen ke non kedam pang hu. Election result along ke pakang. Di ECI pen website along ex Autonomous Council pu. Labang so puthak cipa praiji aphan alang tum sorkar non tin Karbiang tu laso claim nangji puthot Autonomous Karbiang Autonomous Council pu pacetok punangji labang so website phan pacetok nangji pusi inila esol kedum ta itu labang so diman tahang lapen ke non alang tum sorkar hir thelang pulu non labang so sorkar hir thelang sedame alang lu kacipahai pan si doduno jat pen no tome tu chokaino chohino ta cipai de lo gadi ade labang so kacipahai lo tome alang lu tum konane kelet kele dopi ate total full pen arizal bang praktik kacipek dopi hala total full pen mute arizal bang apai ong muna jat me alang tum cipahai ko to no bang labang so ke implement jo kan Hindu Bangladeshi to si cikado dun ro ma ko no so council of immediate effect alang tum article 244 apang pen ke la isi pen website along ex autonomous pawir ala ex bang pa praida si non puthot Karbiang Autonomous Council la so website pacetok puno po la pen ke Bukajan pen anantirang Karbiang long live.
Lojor cholang pusdame aronalo choklim pensi jorlong chodji pu arondo. Sitame penangana beha ke claim atum bangke aronalo ke choklim ave pin pen sai ke claim la puson penang ando. Sonsi wo signify inko rap ho Adap apor langhin constituency arlo be par ke claim atum pen urea ke jor mate alo choklim le atum ke pon boma jok ke khangdun. Bangsu urea ke jora bang submol agarwal pinut bukulia long urea ke jora bang pusi dak lang hina hitia long aron re pen suri ke thom so se a urea ke jora puthak aron re ajok agriculture long lam hoi pidam det pen DC pen urea ke jora long inkir pon check mate inquiry pon lang pulo bonda DC pen thang alo ave pin pensi kankir pon check adin DC pen alo ave pin pensi inku ponsi kapregadin ke pon bom ahut bepar claim atum khangdun pen alo ke chok che angse si paklang pon la pen si lave alo la pen adet ke chok che alo si paklang pon ajok khangdun check la pen la sona long department atum aphan hang sitame chewang re la si penang atum ningje pon dak along department atum ta dak ka che jok dun do bon pusi chitham pon এই নির্দেশ বা এই গাইডলাইন মতে ডিপার্টমেন্টে যাতে কাম কৰে আমি হেতু বিনম্র আহ্বান কৰিছো আৰু কথা এটা ইয়াতে উলাই পৰিছে ইয়াত গুদাম ভাড়া লোৱা দেখুৱাইছিল 22 তাৰিখত কিন্তু আমি যেতিয়া 14 তাৰিখত কমপ্লেইনটো দিছিলো ডিপার্টমেন্টৰ পৰাও ভেৰিফিকেশন ৰিপৰ্ট ডিসিটাত জমা দিছে এই ভেৰিফিকেশন ৰিপৰ্টটো আমাৰ তাত আছে তাত গুদাম যে ভাড়া লৈছে হেতু উল্লেখ নাছিলে তাত মানে আমাৰ ডাউটটো আৰু बारी वैसे मेरे को डीसी सर ने एडीओ सर ने पेपर दिया मैं उसके मुताबिक मेरे को माल बाहर लेके जाना है दिखा सकते हैं पेपर मैं आप लोग को दिया हूँ सबमिट किया है आप लोग को पास लेकिन आपका ये गोदाम है हाँ यहाँ पर जो लांगीन में गोदाम है आपका गोदाम है मेरा हाँ मेरा गोडाउन है मैं एग्रीमेंट है मेरा चौथमा लग रहा पंसारी अग्रवाला मैं प्रोपराइटर पंसारी है आपका जो गोदाम है इसे सीज किस तरीके सीज की किस लिए किया है आपका सार को सीज किया था ना हाँ गवर्नमेंट मेरा मतलब मेरे को डीओ को एडीओ का इन्फॉर्मेशन देना था किंतु मैं नहीं दे पा रहा मेरा रेक हैंडलिंग के टाइम में क्योंकि मेरे को सवेरे 6 बजे मटेरियल लिप करना पड़ता है मेरे को देर हो गया इसलिए ऑर्डर दिया है 26 तारीख को मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है बारे हाँ लेकिन अभी इंक्वायरी रिपोर्ट निकाल गया 22 तारीख को मैं ये सब के बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ Puluni pendir chuna rongpi karbiang long live Musik ni phaing ko rapor ni Adap por malom ihu matrak buka jana nat pen Dimapur an ke pale ji pura dilai na thu pen an kiwur pon peda hutsi dilai he long nepon long cheklo Dilai rai kom sai khi pen nanga pachini ke labangso a hor la ke asama hor la pen arona loave kadokave cartoon pharoi sirap klikep an dola pen hitia long ador lak ho an bak doji achingnang chegatuma men sonu bordoloi Dimapur asor Raju Das Hojaya Sor lapen Muhammad Saidul Islam Dimapura Sor pusi pachini pon. Tilai pen Bijay Rongpi Karbiang long live. Abirta kemi Karbiang long ara phan isi Abirta kemi Karbiang long tourism asai kamai hin pen ove kimia phan kemisen our side nangwan pilo bangso our side laki housekeeping operation food and beverage steward lapen front office associate lasi bangso our side ove kimia tum cho endonic tha lapen angton klar dagalam thekelong pon igji phan Karbiang long tourism asai kamalong humri dam ignon humri dam ikha Karbiang long tourism asai kamalong ang Non ke bangji bosik ni phai thom ke barni Dogmoka Higher Secondary Alumni Meet ke padoponje hut bangso school along abarim lo charli mate students atum anta kache dong dun peji aphan pherangke amai phapon si kacho phapon Kidamtang bosik ni phai ing koira phorni Dogmoka Higher Secondary along Alumni Association atum pherangke amai ke phapon
bangso phirangki amai ke phapon alam the Dokmuka Higher Secondary School Alumni Association amai phu Samuel Ronghang claim bang phu horsing rong parliament principal Kobin Bora tum ahin pen ke than pon ke alumni meet ke padu ponjiar ni Dokmuka Higher Secondary School along abarim students atum an kachetong thuji phansi chophapon lo athe bangso Higher Secondary School along abarim students atum prek jama dimalong boreng ke claim atum ta do lapen Halloween adim kedo tum ta do lasi alang li tuma phan alumni association pen kachetong damun e tuma phan anta bangso press meet pen a joksi chophapon lo pusi thanpon অপৰ নহয় আজি এখন স্কুলে 60 বছৰ পাৰ কৰিলে গতিকে কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চিঠিৰ দ্বাৰা হওক ফোনৰ দ্বাৰাই হওক যোগাযোগ কৰাটো এই কমিটিখনৰ সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে এই বাৰ্তাৰ দ্বাৰাই যাতে প্ৰিণ্ট মিডিয়া হওক আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াই হওক ইয়াৰ দ্বাৰা সকলোকে এই কমিটি নিমন্ত্ৰণ কৰিছে যাতে সেইদিনা ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰে আৰু লগতে নিজেও তাৰ লাভটো পাব তেখেতসকলে বহুত দিন ইয়ালৈ আহিব পৰা নাই আহিব তেওঁলোকৰ মনৰ এটা আনন্দ ফূৰ্তিও পাব বহুত দিন এটা যি পুৰণা কথা মনলৈ আহিব যেটো আমি নষ্টালজিক বুলি কওঁ সেইটো উদ্দেশ্য লৈ কৰা হৈছে আৰু সকলোকে এই আমাৰ যেটো প্ৰেছ মিটৰ দ্বাৰাই সকলোকে alumni meet ke padu ponji alam the ke than ponthu lake bangso alumni meet ke padu pena jok abarim students atum an kachetong pen kachingki che than pen si an su se bangso higher secondary school along non ke charli bom students atum aphan aning ke pat hedun pen aning ki rung ponji aphan la pen bangso higher secondary school kangthur pon thuji aphan akemang pen si bangso sai kedeng padu pon lo pusi than pon bangsu alumni meet ke padu pona hot abarim teachers la pen students atum ana phanta chupha ponsi karcho asai kedeng ta padu ponji puta pachini pon itumalo Kobin Bora alangli cepaduk pen itu manhang ateng pen itum daka reception committee sengsi itum non kiwangji tarik thongket pulonte non pen ni photro ka philo on sunday ni asi so alumni meet pedopo ane prakton satron milon al pedopo so daka bangke ni tumta penangan ke parjulo eta ke parjuji ta dolang asi hala tuma phan nonang tuma media hoi pen nang charab dunji phansini tum pechuning dilo je mane ke personally hem dam no mane ke dam un e ta dolo ba mane ke parju ta kam do pating ne deta hai tala so press media pen jaten nala tum remind po la sorni nang setong Dokmuka pen semsinging ti karbiang long live Lokhimona dharom ke paklang vega bang phu kurusar lokhon inti hensek kedam tang busik ni phai ingkoi ra phor ni pir the pen kache dibin arnia potsi Lokhimona dharom aphan ke kroyara do an ke busik ni phai ingkoi ra pho arni ke hirju me ka chwang arni kangthir isi paman ponlo kedam tang busik ni phai ingkoi ra phliar ni ahut kurusar lokhon inti hensek pir the kache dibin si haso arni pen nang talon bom wang bom si ingdeng crazy ke chok hirjume kachohang arni talon pon kuro king rimate dolamara lokhimon ashrama long hirjume kachohang arni katalon pon along laso hut ongdung lokhimona dhroma phan ki kroya rat do ansitame hawar ka prekalong kidu lokhimona duwana tumpen stame kuro king rialong on bangsi hirjume kachohang arni alira lon pen talon pon apen ahawar ka prekalong kidu lokhimona duwana long sitame Guru kengri along katalon pon asonsi hirjume ka chohang arni talon pon jai mega teng ben ada por phai ke thoma por hut guru potum kangthir methek pilo bangzo phi por phai phlia por hut methang jungjung a hem kangthir along melur chepaklar ponde da phi ada por phai troxi a por hut rat pen radaman pi che hodailo bangso pen a phi por phai troxi ra achiti impen lokhimon karcho asai deng pon Karjo jamek jut et pen aphi angri si arja ponsi hem phuti tibina long palisi angri ang don pen chardom chardi ponsi anutin stame hirjume chohang pon bangso jamek ington det pen aphi por phai ke thoma por hut ingkung pho pen lokhimon archo ponlo Karjo asa ington det aphi puthot angri ang don pen arja ponsi hem phu hem kache tibin adimalong palithusi
Hirjume chuhang ponsi asai ang deng ateng pen ing ton ponsi asai ing tir admission pen pachun po Koilamati pen Samson ing ti Karbiang long live Tani pinya Adap Abirta bangke la ponsi kang toniglo domi thakme kardom